o te toe whatalo whatu sa mo ele nei lau whita whaponga ele nei fo I vaenga o le fiafi ina ua matua lia mai ia le aso lua o le vai aso ia po le o ngā tonu le mua vai aso I le atu Samoa ia whapena fo ia te utou o loo no nofo mau inisi atu nu ia New Zealand o Australia ia tena ni fo I vaenga o le Pasifika ia tau te whaitau whatasi le kalena ia matunu ia pitai ia o California lava ia America ma ona territory ia pe o lea o loo anga I tasi le aso tuaile titi ai le aftoa matutonu mai le solua manatu ua solulu nisi vaenga o le lalolangi ia ia te uleava ma whaalalo Samoa o te toe whapea tuai ia a fio mai ia maririu mai su mai ia le tautua whaiwhaipea alau si ufonga o le taia fou au tō ona masani tu la epa whaaftaili o sua o te toe whaatalo whatu ma lo le wholau manuia ma lo le malolosi fe au mga duenga ma lo le pale ma lo le sui ma lo le whaatotoa ia ili tatonunga o lo tau whaitumua tutusa I tātou I le tausinga ngā le leia lo tātou matai ma fuai ono tātou toe whetapa I le nei vaenga o le aso ia ese lava I le whaitauina o aso ma le whaalongona o le tau ia a o le me alo fasili ia le atua ia te oi maa tātou uma o le soifua lau le lei a o le ola ia whiangai ma I tātou ia so taitasi whaftai le atua o le fau tātou toe whewa aiai e sila mai mo mai mata matatu ia e lea ia se me sili nei lo o lo tātou sangi ma o tātou io e a pelea le alofa anga le lei fai pea o le tua o mafuai o no tātou o lia o le manuia aso taitasi o le vai aso ia a o whapefoi o na wala au mai le tua taito tasi ia I tātou o le whaftai sili lapa o e uia ina whapea o lo a mia taito tasi tātou lo ese taimi ele titi fo I le taimi wala au mai mato ai titi tātou to sea a o lo whaatotoe pea le to tele o tātou ia pi o le nganga fia lava le nā ma le nganga whaftai ia ona me leo mawhai ia o na whapea mai a mea I tātou pe whape fo I a mea le lalolangi o le a uma wa pau ana o le whainga mwhai ai ono tātou o whaatasi le taimi tasi ai o lea se ma e wale anga lelei o lea lava tau alanga isi whai ia mo meo walo anga isi whai meo le lalolangi whapea ma whapea uma pe a whapea fo inisi o atunu te tele nei o lo ta o to ai ma fa te mo meo pomu wa meo atomic bombs ia pe o me tau malolosi a le lava o te fai atu ale tala le malo nganga man te fatu nei si tangata soifua mi faia o na ia fa umaina lalan nobody po le lava tu inga tala noa le tala no ita I o malo fa pe a me atu la I mano se malo ma se pomu tele yo I le fa umai si tangata soifua le lalo langi na te rifaya iyo pa wan mea tatou wola fia sapi I manuia o le atua iyo o tatou fo tatou te iyo e le routine masani le tangata o le tatalo fa manuia mai alofa fa manuia ia Samoa fa manuia I le fea ma fea fa ai o to sirfia le vana uman fa manuia le atua le man fa manuia le atua ia Samoa ai ala na fa pia ele o le atua o tatou o oe lava ma tatou e alin fa pia ai le fa pia se tu e fai lana lalolangi tangu mai le destroy ile fa pena na operate le tu le tatou te tonu ma o tatou fa tua io ele se tala se tala fai o le tala mo ila ile fa pia se tu e fai le lalolangi to e tangu mai le
lo mātou la mai le o ilunga. Ua sau ni I o luma ele au. Angelu mama lele mali bi inga ya te oe. Whaafofonga mai a o tau mawhai. I mātou I niwi inga e tatau maloa lofa ele mawhai I inga e tatau. Le ali I Yesu le whaao la mai. Whawhetai I loa lofa na maliu. Wai oi masu I lo maliu tinga. Waola I mātou. Ua whawhetai loa lofa mai. E te talia ai viinga ua sau nia male loto o le nei le ali pese whafofonga mai. Ua malie pule whaftai alofa, whaftai leanga lelei, whaftai lo tausi mai. Au lia manmanuia le nei aso. O le aso lua, o le aso se furu marfitu, le whaitauina o aso le masina. Ua ngai mai fo'i ina ngoto atu le la, sa au maia le mawhanawhana, ma le malamalama, I o mātu wala I le nei aso. Toe o se tu la ia ono mātu o mai no, mātu o atu le pōngisa, e whata o tolia ai moenga, ma moe, ma marolo. E le mwhaia na ngalo lo wanga le lei, I le nei malamalama ua tawau ina mo atu. Sa mātu whioa, o le tangata malana e sa ili. O whanau leo atu, ma le fo'i mai ia o onga. Ia a ua mātou iai fo'i le ngata o le fesuia ina o le taimi, ua whanongoina fo'i o mātou tino o le suia o le tau, I le nei atunu. A o le whelanu a I lea o le fuafuanga la o fio e au o no mātou whawhitai ai la o fio. Whawhitai te le lava. Whawhitai le whaolatanga na e saunia mo I mātou. Lo mātou wala I mālo o le ola whakapau. Whawhitai tamai. Whawhitai alofa. Ia o le titalo. Mātou wala au I lo wanganga pa ia. A o lo mātou whesoso ani siri a fio mai. E tautorua, ngā luenga, ma au au nanga le tangata. Wai raso ina upo ma malolo. Li ia la o fio ai le o mātou tangata. Ia, mātou te talo tamai. Ia I mea sasi ai ma whaale tonu ai la mātou sa valinga. O mātou loto, wha maua lulunga. O mātou loto, tau whaaleanga. O mātou winga, tau la malama. O mātou wanga ma mionga le fiato I lalo. Au lea lava e te aoa oa, te aoa o mai, e te aoa I e te whaatonu, e te whaapoto I mātou. Me au o no mātou whaia. Ia ui mangalo o mātou whaale tunu uma. I le toto pa ia, I le suafo Jesu Kiriso no mātou oli. Na maliu matoe tu I ola o mātou tangatanga sala. I lo lava suafa o le mawala aua. Amen.
Lo matutamae le lunga wasau ni iviinga ele au angelu mama leleo mali inga ya te piseia matua piseia tasile pise masania na usu e matua o ngā sosai mo meo pese vui vai o le lotu tameti tasile pese yoe faia mai tu o tangata solo i foi por pese yoe ka ke fia solo e naso tate mo o moa a ese ata miti e piki ele matu faia o ngā sosai ate nisania ngale umia yo loka ue loka fia pese loka fia solo yoe e piki mai e faia o ngā sosai e piki ata miti foi e manaia leo ma ia alela o tamatua pi o ta pese atu fo le pita ita sa ta pese sa ta solo ai ele fa pena ta tele mo le avanona ia o tele mo fo le na avano au ta mo fo le ni avano o nga fo le ta porcala ai se falo ia se ta ita mi o atu sa pele fi va longo se siro talio o avanoa opportunities ua maua le avango e oso le pese tangata ia vai pe paulua pe pauafe po le ala watu inga ele o le metau ia o le mafai o dausu pese o le pese la o le pese e numero se fulu ma le ono se fulu ma le ono o rona tusi faitau o le tusi e maua mai i le tusi e Isaia o le Isaia la vi io ma i rua ia fikane oi Isaia la vi i rua anu foi pus fuma lua foi mai faitau o le ua maualunga ma ua silisili o le afio e faavavau o le afio e faavavau e paia lona suafa ioe manei ana i mea ia manei a te fai ma tatou ioe amatai ma tatou vaavaai iai o le tusi pese mena se fulu ma le ono Isaia tusi faitau e fatu mai runga pese lea o le tusi Isaia Isaia na o le sau faaloma la vi ma i lua au lona fai upa suma lima kua le siro matuanga uma loma fifi au o le tatou tusi faitau le aso sa lenei o le a maua i le salamo e se lau fasfumatolu lau tusi o le salamo se lau fasfumatolu tango tulo mutua na tusi e faaloma e le faia numero fuli e me faaloma mai lona fai kilo lo matu mo ko solo a to lo matu ele io fio le lo matu e mafofo po le ale se lau fato po le ale faaloma le numero faaloma io wa fo fa la pi me faaloma tatu su e lo mtu fa se sepa lo mtu e autofa e va to lo mtu ele mo kuaf io ia
te ia leo fai mai lo matua. Ya nga ka maki lo ke mea sai I nei ia le salamo le ale fu le lopo fe. Ai ka maki nga lo ke kusi. Ai le lo. Ele lo si lo matua le fa aloma yo le nu melo le fa aloma le. Se lau fast food tot. Yo. Le lau fatu o tatu tusi o le so. O le pese na tatu le no pese tu ni. Lo matotama e leo I lunga ua sau ni I o luma e le au ange luma ma le mali ye vi inga ya te oe. O le ua maualunga ma ua silisili. O le afio e whaavavau e paia lona sofa. E sau I le tusi a Isaia. One of the major prophets. O se tasi o profeta titele. I le Isaia e le lio o profeta titele. A o lona mata upu e 5 mafitu. Lona fai upu e se fulu male 5 lena o fai tau inatu. Pai se mana yo nei me. Te fa manatu wa e au foi numero tamana. Ona pe o lo matua na. Kilo nga fai mer fi au tato tus fai tau le so la maua le ile lau tus se lamo se lau fast fumato. Ai tango tunga lo matua lan tus pa ia. E fa loma wa fiu le lo matua ma fau. Po le fa le numero ino le tula. E ki ara fa melo makua le anga ka mai ki lo ke me sai I ngei al salamo. Yo tatu fai mata tu fa manatu nai me na. Ia o fa kai e aro foi ngaro le sikemi yo no ia o iso le o nga de fe au nga fai la aso ka mai pisa ka pe ai la ka haru ia so ile yo le tasi tua tolu tasi ma le vi o le vi ma tasi dua vi ma tasi tolu tasi ma x an fa pena pisa ai o rola il por la ka mi le fa se fulu 5 se fulu 11 se fulu se lauro ngai dunga me yo na le anga ka meki lo ke me ka le lo por ka meki nga lo ke ngi sai I ngi ya le salamo sa ia na nei tatu exercise lai tina tatu te amatai. Ia. Ole Isaia 5 se fulu ma fitu o le foi upu se fulu ma le 5. Aua o lo fa apea o na feta lai mai o le ua maualunga ma ua silisili. O le afio e fa vavau. E pa ia lona suafa o te nofo I le mea maualunga. Ma le pa ia ma te nofo foi. Ma le ua momomo ma ua maulalo lona loto. Mai. Mai le ma nei tama feitau le upu le. Na tilo le upu lea te fatu so le upu lea o le maulalo. Lela te maua I le fai upu lea. Falo mai fale la tonga te feitau atu se vaenga lea. O te nofo I le mea maualunga ma le pa ia. Ma te nofo foi ma le ua momomo ma ua maulalo lona loto. Mai vele le upu le masenina u fai atu e auto. Maulalo. Ele sao pe e whaongaina le upu maualalo. Mo a. Ele sao. Io ai. Nga ta ua o mea. Sa mo le moni anu tala. Langa ata to wall whamta silsilina upu yo le atu. O le maulalo ma le maualunga. A sipela mo a. E maua ilunga. Vai le whaman dia mai. Tasi le me e te aru e su e ai I meu te tano to ia tu ai. Pe e fia o ira tuspa ia. E te maua le sa o le upu le twa ia. Ioi. E maua ilunga. Pe e mau ilalo. Lani me ta ure mau ilalo. Nofo ilalo. Ui ilalo. Mau ilalo. E le maua tatu ilalo. Ma maua ilunga. E fatoa maua tatu ilunga.
pe au tatu loa ona mau lalo. Mai le tau ai, le la lona pini fa mau la le upu le la mau I foi upu le sfuma le lima. O le Isaia e 5:5. Ai sau tuspa I nana tango le suani ele na te tunu le sa o tala le fai atu. O te nofo I le mea mawalunga, vai le mau umai upu ye lua. Faftai lo mau umai I fa mau dianga o me te tanu so o tuai. Foi upu sfuma lima, Isaia 5:5. O lono foi upu sfuma lima. Tango le fai tau le mau umai I upu e lua. Mawalunga, male maulalo. O le tele o tātou, tau te whaonga ina le upu maualalo. Ma le loto maualalo. E le sao pe a tatu whaonga ina le upu lona sipela ina na mo a u a la ala o maualalo. E ai, o le sao le upu maulalo. Mo a u la a la o. E a fua isia, fai mai le tari tonunga o tātou tangata na whairanga tātunga ngā. Tau te loa lona nofola I lalo. Tātou lango le upu mau o lo siona o fea te mau ai. E te nofo ai, o fea te nofo ai. Tātou te loa mau I mea mau lalo. O le whai unga o tātou, e maua tātou lunga. E sirta ua mea. Le la fai mai fai upu, le lau toi fai tau wina le upu sfuma 5 o le tusira Isaia. Awa o lo whapea o na feta lai mai o le ua maualunga. Ma ua silisili. O le a fio e whaavavau. E pa ia lona suafa. O te nofo I le mea maualunga. Maualunga. Mane pa ia. Ma te no nofo foi ma le ua momomo. Ma ua maulalo. Maulalo. Lona loto. Ua vai. E faa ma fanafana ye ua loto maulalo. Ma faa ma fanafana ina loto o e ua loto momomo. Sorry, siya matango fio yo. E faa ma fanafana ina le tangata ua loto momomo maola leola maulalo. Ao tatou mau tatou loa ono tatou mau I lalo. E maua tatou I lunga. E whaaeaina tatou. Ioe, lisina saurupu. Ia, ia te melia tua ioe. Ioe tatou I whaiama. Nei mea whaingofia I au ngā isi o tatou fia o au tau. Mea pito sile ina whaingofia. Lea o te talanoto. E mawhai loan tatou lo na maula o na mau I lalo. E whaeaina tatou. E maua tatou lunga. O tō mai e whanongonongo mai. E le mawhai o le upu ale atunu. O le mau alunga ma le mau lalo. Mo a u la a la o. E te le sa o le upu pia e whapea mau alalo. E ai. Lea ua uwha, lea ua watua ia o le tusi mea maua, o le tusi pa ia. O le tusi pa ia, e se langa o le ngangana, e iemta o sili upu ne o le ngangana. O le te lei o le tau. E se i o tango sa I mai. Io. Kapsia ia manino le mele o te talanoa tuai mau alunga ma le mau lalo.
e whaaeaina i tātou, ina o tātou a matai lana. Le ua, toe fo'i ia le taitai o le malo New Zealand, le fionga ia tuisi nave maulu mo to'atua Christopher Luxon. Pei o leana mai aloa na singa ana nafi ma ngai atu ai loa i le malai valele. Ma ui atu ai i le se iasia le malo tonga. Ia. O toe taimi ma toe na o mata mata i ata na pue mai. O mo meo le pise mafutanga ua leva, mafutanga a taitai o malo e lua. O le taitai o le malo Samoa, ma le taitai o le malo New Zealand. Ila tapa ai atu, you know, the way they hugged one another. Yoi, o fusi fusinga o wo ua leva, ma mae, ma pi ua leva o na masani. O tai o malo. O le ata whaamatala le nā Samoa. E whaamatala ai le ulu. Yoi. Le ulu amata folau. O langona. Ma mafaufaunga. O ila ua uma o na ave iai whaamanuianga a lea tua. I lea taimi, ma lea taimi. A whai ai whātausanga, whaamania lea tua i lea whātausanga, lea 5 tausanga. E fua i le pālota a tangata nuu o lea malo, ma lea malo. A lailo le leia, e taitai nei e tolu. Le fionga ia tuisi nave maulu mutotua. Ma le fionga i le pale mio Samoa le sunga ia i foi. I le lauli le mali toa po la tai vau Fosi Smith. Ai lo le ai. O New Zealand e umaloa le fatu sanga to fai palota. A to e pale mai le lei. Fapena foi Samoa. A o Samoa. O iailo na fata o tonga fou ua uma o na fata oto. E iailo na whainga fou ua uma o na whaia. O le ale whainga fou. E lua no fua inga ale pale mia. Mai o te tali tonu fo i malea nganga wha malosi pia i le tatou malo o tula i mai nei. A o se lui fo i le fionga i le li pale mia. Po le a se toe na nau atu le vang whai toe sau toe te taile malo for another 5 more years to give you 15 years in service. O le tatonu. Ia te ena le mana ongo tangata. Ai usita ia mea o uma o na whata oto. O na tatu loela ia le moni ma le wha maoni. O le tatu waro lofa i le atu. O mea ia. E le mawhai. Na toe ngalu ai ia Samoa. Se tai na ia whawhatu mea sili ma mea le lei. O lo natu. O le fusinga la no mata tu iata, ama atai o malo ia. E ta uma ia te au i meo o tai ua iai le langona ua ulu ai
ia le lofa I o la tangata nu o New Zealand, tangata nu o Samoa. Isia, leanga fo I o la ua le ua fai mataitai, ua fai masui o New Zealand ma le malo o Samoa. O le tūlanga whataitai, e whaalango I ai se atunuu I se lelenga mani mea lelele. A lelele se taitai. E whapena foi ona lelele I oe mavesia ia le atu. A lelele taitai. Ia whapena. Na uta ue la u pokala mena nei. O tatu te talo masania. E masania tatu te talo. Le atua alofa mai ia Samoa. Ia whaamanuia mai ia Samoa. Without knowing God already blessed Samoa. Malalang uma. E ala na ufetua uma na whaamanuia le atua ia Samoa. Le ala na suluia I Samoa I le mala malama o le manuia. Ioe. O le malana suluia o le mea lofa sili le atua o lea. Ina ua whaatala le leia o tato. Wa uma na whaamanuia. A o le routine masania. Wa ta oto mai, wa au mai le atua I ate oema. Wa ia I tato. Wa au mai ia I tato le atua. Wa uma na whaamanuia mai. Ona whaapea mai lo le atua. It's all yours. Whaau ngā lo ma le me bishop me pa ele ni yoe. Tu ele atua ele ulu o tangata. O inala. Le mafuaina tato lunga la lo lunga. Aisia. Tato. A lela tato lela tangor tangata. E falo mai ai le atua. Au le tua o levan whamanuia le tua ia Samoa. Ia. Oman whamanuia. Almost 200 years. Ina ua. Whatala le leia le atu. Whamanuia. Wa uma ona whaamanuia le atua. Pawan me tele iai tato. Po si tangata keusiano. Whaafetaia le atua I taimi uma. Ioe. Ia ia tatou le meo le loto whaafetai tatou te mana tua ai le atua. E wansa tatou te mana tua ai le atua. O le mea tupu, o le mea o mai, whaafetai. Be thankful. Mena mana isi o ingoa. Ioe. Ale whaia sa talo au lavalo ta ingoa ioe. Tate whaapea toi whaafetai tele le atua. Aisia, langa o le ki a toa le nao meo tu la fono le tua lea. Aua ni ingalo ia te oi. Aua ni ingalo ia te au. A e ai ma e ma ona e te inu ma e malie. Ko ni ingalo. Aua ni ingalo. O le tūlanga la o le niva iaso. Ma le fetu leni atu o whamanuianga sa saa mai e le atua. E tawala mai I malo e lua. Alo le ne masina. Ma le nā masina. O ngā solo atu mo mea o taitai ma whaurulunga o whaala potonga te tele lalangi. A ngai atu I le mo o le sui whelau tusi le nei malo Amerika. Ioe, anu ne masina, ma le nā masina. O a ngai atu. O le ane whamoe mea ia. O whamanuianga. Aisea mana tua e malo te tele. Samoa. Ai vai fela ia le routine. E oso tu I Samoa, le pare mio New Zealand. Ale foi mantua e tonga. Leanga e whapena ia le tamio sanga o le laulang. E mana ia le mea lea u te mawai atia. E toe whamanatu mai ia te ure upuna whai e le teloa. E se uma, o au te tala no pe isi vai sua lea. Langan tatu amata uma mea I le HRPP I lalo le taita inga ma ai kolone.
tatu mai le taitainga ai fo'i a waili i HRPP lava tupua ia tu mai ato filau tatu mai lola ia le atu le epa o aura o le mele pese tu le epa te mine mana followers fai mai le tala le excuse le fa nga te le tangata nei wala na liliu le tero tangata mau ese ma le HRPP ma la tu le fifia ona o le tau faaleanga ua tau faaleanga ai fafailungo lauli malitoa pai mai ua uma fanua o Samoa no Samoa faatausaina o tupe o teu ngā tupe atuila epa ma le HRPP le fai fafo o te le tala no i mena langa ele o inana sui ai lo tangata no ua ese ma le hero pipi ele o mena na te le lo isi tangata po mena ele o tari tonunga o le majority o tangata na o ese ma le HRPP ma le taita inga ma le leadership atu le epa wafta ua ese ai na ua tula i mai tula epa e fai mapale mia sa ua iai lalo te me to filau sau ai ma se tausanga e tasi ma tau rio te ese msamu i mo te ese msamu ele i pale mia tula epa yo aina vatualu lango fia ya te mi la tausanga mo muan pale mia tula epa si o mainga sis la tausanga mo muan na pale mia tula epa i no fo inga olea la tausanga mo mua si o mainga sis inunga o te le ia ese la mai ona o tulanga na fato apa le mia tu le epa ile fia iva var esa o le sa ona ia le yo no voy a la otra vez en Samuel para mí tu le otra vez en Samuel te lalo o le taita inga ai foi tu ino to filau io te mi foi na o lo iai le matu tu ino le matu ainga i lalo o le vaenga le HRPP te inga to filau no sa wale nei o te HRPP au te langulango le HRPP peita iane e iai me matu ia le toi ina lea ele i se tia ma li liu lo tau fi le HRPP o no mea ia fai mai ua uma na whatau whanua o sa mo isaina te le loa po le ase te leo le na ele o se mea na li liu o isa moa na li liu awatu te whavalea ina sa mo mea ia o le mele pa wale o tangata na pese le mea o te mi o lapi a le o no fo pe o tua iai le o pale mia te mi te le whalonga o te le vai whatasia le la uri al marito o tautala i mele o uma whanua sa mo whatau saina ioi ai le leun tato o manino tato o mana malam a ua le whavalea ina le whafonga ma le whalonga ioi o aua ia o leo te tala noa uia ia tia o te le tala noa i seisia tangata o te tala noa na o au lava ioi ma le mea na mafua ai ona o am ese ma le taita inga le HRPP mafua na o ese ma le HRPP ona ua lua tolu fa lima ono fitu tausanga oi foi o tule epa e fai ma taita i o le malo samu o te ila whalungu atu, wa amata o na yaile mea o tasui o mea. Wa yaisu inga te tele o le atunu. He feel more comfortable to do anything he wanted. Ioi. Wa yaile wa yaile sa rotonga i atu le epa. Male HRPP e fai ai le pule sa o loto e tasui ai so se mea i tutonu o le atu. O ina tonu na ulili wai lo tangata langunango.
o ina tonu o tele i liu a me fa pe a me uma fa no Samoa a via senga o le lato excuse le na o tam fa te mine yo e to te fiu tu le pa I mean sailele e te fiu o tangata lango o te tau tino atu e te aluifoa i le ono futu e te leto e maua se me aisia langa o le mele na o iai loutu ai ngā tangata tatai ina ua ia te oe le atoanga o mea ua ia te oe le fuenu mera o te tonu o le pāre mene ai o te tari tonu le fale aonga foi le mo le pāre mia o lo tūra i matemine ia aua ne i se e tia i le mālu o le taitai ao ia le lalango mai o sui faipule ia te loa o inana pa u ai fai ngā mālo tu le pa ua o ina tū la i mai tu le e pa ua iona lima le mālo ua iana mauina so se mea ua ia te ia le fuainu mera ta sui e tu la fono na pe ele tu le e pa se sifi o winga lana tu le pa pe fole ua ia te ia le pule au ma o vava ai ia i ona folinga ua tu mai ma tua komenisia o inana di liu ai lo malau lau le lango io o inana o titiro na walu ese ma tu inga ma fonga fo fa pe a mea sa o ye tu i a mea o ma tu tamasa i tu i ma mau i so ta fina tu ma mau tu i kevar o lango ai e fa lo tonu ele na to a tele o tangata le fiu tu le pa ma tangata ri cha pipi tu e fa la lanu nisi o la tu na tu mele e le to te fiu e pento fa me fo ina silence tu le pa na mafu ai o no mai tangata fa pe wo yo so ia ko ke kau fa valea i le atu yo tu te sila o le falea onga lea e fua i ai le tūla i mai o le whatuatua i le atua sa mōtasi. Ma ta pena i loa. Na o le lua lava. No fua inga a se pāle mia. From now on. E le to e o se pāle mia o sa moa i se furu lima. Lua se furu. Lua lima. E le e tusai ma le mele o ye sa moa te mine. O lea. Na le lua lava no fo inga full stop. Pau le mea tatu te tiro iai. Ona o Amerika rawa ia. E lola ulua tausanga. E te le te run i le palota. Pea la ulua au no fo inga ia po la ulua po la valu tausanga. Ioi. A le whaalangina fo tangata ni. Not so much o le former president. E whala ulua o president ni o le atu nei. E te tele na benefits e whaalologia po le lava le umi a o fo ina wala au ma i le atua e whaalologia e le atu wato e no tatanua that would be nice te awha pena fo i tatua tu ai o mea i elu tatanua o lo whainwhalea onga i le fionga i le pāre mia o lo tūra i mai te mine ina ua ia va ai ina ua tura i mai le HRPP wa i limo tu le epa le pawa malosi o ina ua batu le mea uma wa ia au ma limo tu le epa ma ua ia PET ai whainga wha komenisi aisia leanga e suta po i whainga na i le pawa le wa ia tia o ta malo e tasi le upu e le lua o te whai atu, te le tara no i lisi tangata, te le tara no i asimi, o te le tara no i asiaki, o te le tara no i asiani, o te tala noa i a tia rafa. O ina matua i le liu ai tua ta ino sore le meso. Mongi ala ta tala. O ta wa ai atu le fōlinga o le tangata. Tua esea. Ai le whape i lona urua i tausanga, ato te loto, ma taura o tala le la whai atu. O tupua efi.
o le tangata e loloto lana to whawha porkiki. Mena e leia matango fie i o le tatu wa ai le vāo efi, vai te mutupua. Ma to filau. Wha longo nei fui tatu vai te mi i fi naunga le to lua lea. Malia ia. Malia ia. E malia la upu fo i e peye moi. Ne fai atuai i e sau ngei kololau mai lea ma lea. Ngai alu ngei fai mai ke alu su elo whalo ia. Ai se vai le la mele ki sau moe. Fai me kangwa e au o tupua foi le whapeo na mata saro na mata whapea. Ioi. E moni au. Lau whionga le to ori. Ai sa makalangoa, sa matalanoa mai profesa. Ioi. O longo vinga. O le ua tau atu e to ina. E moi. E pele pasi mina uaroi. Ala sa i le universite. Mane o foi tuo tanoa ngai. Ioi. Ale sa matanoa mai profesa. Au lau whionga to ori. Whaatolu leina e su e malue te le au. Ai sa sa moso e ngai na mai taimi. Whatoi foi. E mali e whaangolongo. Ai ina ua tofu mai loa tule e paitutunu e sau e whain mapali mi. To te loa. I la ua le wa aina oa. Ua le whana e to ina leo tupua e to tonu. Aisia, e tofu mai tule e pa. E se foi langa style. Ioi. O le tangata e le lava upo ngangana, e le a feifeia na upu. E alu, e le se tangata i loa le vao ngangana e maalia i upu matala i tutonu o le pare mene. Kasi na mena vavi, la ua le tutilo. I la ua le vavai na mafua i le toi ina lo tupua. Na vavi fasi tua ngalu ai lona fina ngalo e fai ioi. Aisia, danga ina ua tau no mato ina lo tule e pai tutonu. E sauro na temi tala vou. Ioi. Sauro na temi tala vou. Ma lau. Ioi. E ma sau. Ioi. O sau pe ua ave i ei whatutuanga o tofi lau. Tilo i ei tangata o le atunu. O tangata na sau fafu. Sa skorsipi e latu ma. Ioi. Le se mela ngai na mea. Mana ia. A mea o le ula na whainga me petai. Ua o ina papa i le toi ina le sua malia o vi inga matala tangata. Ma ua ia le iloa ai le vā tangata. Tulepa. Sai lele. Ua ia o tangata uma mai tu malo uma o le atunu. O le lato whaitau. Ua whai tu la epa ma o lato atua. Ua le toi eise manatu fōre le e ia se isi tangata e sili atu lo nei loa. Ma sili atu la na leadership. Nei lo tu la epa. Ua asangata. Ua asangata i so se vaenga wha upu whai. I so se tu malope u whaana nau uma ia matai o lea nu. Pa wā leo tangata ioi. O le tai tonu mo samo. E le au noa ma se mafau ai. O lea kua le kalkongi samo. A whai la o le atua le pa wā leo tangata e ta pena e le atua na o tu le. Full stop. Ai a oki la kule pakaya o ila se sisa wake kai le ku. Ioi. O ma fau vai to tele tatu tantu. To te vai. Fia. Fase full fitu. Members. O le HRPP. O fua lialina. Le ala fe meitu le pa male HRPP. Na file mu wa sa mo le ai. To e ola kolone ai le tatu atu i le teimi lea. Eisia. Le anga fai ua run fa komenisi e to ina le tatu atu. Ia. Lai nofo afi o whanongono mai e whape mai sao le leia le ride whanongono te. Sao. Eisia. Ua whaula i atu e le atua. Mea i ona lima. What a test. Ioi.
se i tofo le mea o le tangata ua ia te ia. O le alme to so matoina lea. Na ia ta mawhai ai o. Na le ale ma se upu foi le tutusa le lima le upu a Nebukanesa. Yo e na whai. O le. Whaauta. I le malo. Na o whaia i lo malosi. Yo e. Lea o toi ngā langona i o iai. E le se sela o tala leo te whetui sa mua. Lea o toi nofoto ina ile taimi le nei. Ma toe va ai to toa iai i le wha le tonu lea o. Ia. E winga na lo tala. Mai le ma whaina se sere tala lea. Ua toe mo o ma toe whapea sore. I wish o te le whapea. Ana uroa ta ile le malo ma whaile. Ia. Ase vai. Whaia ele tu la fono. Ase ta fili sau noa i le luo vai tolu le foi numera o ia te ia. Ia vai lo toi tau ai te lo mena na whaia. Ua le ma whaina o sotu fia mea la tu lo join ia te ia. Ele ma whai, ese e koe kuli e koe whailang paroka. Ko sila tatou sa mo ia. Le mele nani no. E pepelo fua whai mai a mea ua. O fia, ua o ma. Ta ua tu o fia whanua. Ele o le mea na. Ele o le mea na tu lepa. Ele o le mea na fuli ele atunu. So ia ke pepelo. Na fuli le atunu. O pe ia o se sifi ina ua iati. Oe le foi numera ma mea uma. Ne o tanu mai ia le tatu paanga. Le avanoa. Ia tatu tatano fu la ia lea. Te ia o mai fui ia toi tu la o le Yesu. Ia fatalo fatu i lau fionga le tamaitai. I lau tofa ma whanua. I ia po lau tofa foi tupai. Ma lore fo lau manuia. O lea ua tatu i le aso. Ia manatu le o ngātu tonu a le mūli nei o le vai aso. Ia i le nā fo i tūlangi o lo e mafuta mai ai. Ia o a fo ni lava singa. Ia ni ngā ruenga sa fia ngai o le nei aso. Ma nei ale la ei, ma nei ale sei. Ia ma nei me uma. Ia e. Ai matuia le nei avanoa. A fia maia e te au maia le au whatalo wha. E whatalo wha mai ilo tātou atunuu i le nei vaenga o le. A fiafi. A fia maia. Ia. Malo soi fo maua tu la epa malo le folau ia. Malo fo tautua ai fo lewa na e lungo tapo kalame nei le udi ia. O tātou pāanga māsani ia ai maise ia susunga whawhia ngainga mō lātou whatua. Tinam ta māma tutua matua tele o tātou pāanga o lo lātou maua maile tā waunanga. Malo soi fo maua malo le folau, malo le langi mā. Ia tula epa. O le nāwa e na ufapipi i atu fo i lau whatalo fo wa umana na fofola si o tātou atunu. Ia, se i tāwā ili o a fo ini meo i te tono ata pona pona. Ia la whapia na tā whasoa. Au te le i alu loa tu la epa. E mua lavana a batu le whaamaisenga. Ona ia o te tātono fo i paua e maua se tala. Se tasi fo o tātou pāanga whasalau. Le sunga le atawa savea Al Harrington ia whapele to fine ia pārii Maryland la tawhale ina ua miele la tau tina ne le taiao ia talo whai whato atu o mai savea mai sa mua sa lufo i isi fuafuanga le ainga le maliwa o lon tau songa ia le wabala au le tina ia Ui lea o le whailoto le tua e na wha mawhanawhana ia i lātou. Ia, whapena maua pe i lātou le file mua le tua. Ia, mwhai e na maua le loto tele. Ia, tātou whaatasi wha si taimi o luma. Ia, se whaopoponga le nātu la epa. Ia e talo whai. Ia, o le nā sa watu fu i aila o wha mawhanawhananga i le tamaita i a pāli i la tawhale. Ia o nei lava mea. Lea ia sisi o tātou i tuwha maunga le sui fuanga ma leola. Moni ia. E se teimi o le wala au o le atua ia i tātou. Se teimi fo i wala au mai le atua ia te oi ma. Tātou uma o tātou i unga lava le tasi. Paua o lea ia
o le tausi o soifua maloloina ina ia tamafai ina ia maua se taimi e se taimi o le tatou valaauina ia a o mai ale valaau ia ua tapena le loto i fale o le loto ma le mafaupau le agaga o le tagata ia na fai oe ma o te faapopo atu faamaisi atu ia Whaingata atu la epa. O le nei tina o te manatua le taimi o wa onga i pesenga. Sa whaia onga whatasi ai ma le tama. Yeah. You know, she's such a humble woman. She's such a lovely lady. Yo e mena le tau fa matla utala ile i sieri Yeah. sa Yeah. o le i o tatu faipa ile ai se senga o mea o tatu senga ia ia ile fiere no fotu lunga nei ma fai atu tiute ma faipa ia ai o mai temi fa pea ia o te fa popo atu ma senga ua batu le uso ma to fine ia fa mesele atua i lau o fionga i lau sunga le ataua te nani lau sunga pari i to fale ia manai uso foi manai fanau ia fa mesele atua ia ma i ainga fa nono ia ma ua seava no le lei ia toe tala no ai ia fa maria le atua i mea o le mai tono le i o fa ainga ia le tua mai mai i le tatu malo i tatu watu ia manatu e te pai le no mata matatu iata o fo ile malanga o fo iatu o iatu tonga ai ole mea na ia catching ala wa ai ole mea ole o fusinga ata ita i rua ole ata fa matala mai ai le mea ole feuru wa i mama fana ia whaarongona o ua whai mataitai o nasa interpretation i le ata lea Tutusa le leo ta mawhauwhaunga tu la epa. A e tanga i fo iai o le tele o isi taitai na lulu a au. Yeah. A o le whelo inga lea. It speaks volume. Yes. E le te lulu a au. E fusi i la ua. That goes to show there's a huge message there. Yeah. The bond is stronger. There's a trust in between. Yeah. They feel good about each other. You know, it speaks a lot of words le ata lea. Taimi uma. Ina whato atau nu ula vale fionga ya tui sinave ulu mamato tua. Ina whato atau nu wantau nu bola saile i whailoa i mele fionga lau nian mali toa. Whato a whailoa i le tai au lea un watau nu atu whaile guard of honor. Awa vai le sangi o le fionga le palmia New Zealand. Na tula i mea i whafo e le savari sa o afu siloa. Wa tele ate show. Yo o foi le la fa mavaenga le malai va lele. O le almeno iai. Na savali e tulava fusi. You know, that's a great bonding. You know, o le fianga fo le nai ta o mai ai le fe au i le atunu. O le trust, o le bond le vau. O ta o i tau. Yeah, so o la ngona whaatupu manatu ma whanua. Ia, ona pe u whaiala ua ma representatives o le atunu. O la ua toa ua whaamatala ina le mawhanawhana. Ia, ma le whiofofua. Uman tatu whaalongolongo. Tau langa lesa u tala noa le tele o mea i laso na nafi la pukalamina wa. Ai le pere tatu yo fu le tatu e revising le tele o mea tatu wa iai. Ia, mane ia me o mala songa forsa fai ale ai e langa manatu malangona. Io. O le manatu fa mamafa te batua. O le mea matango fie mawhanua. O le taamata mai safai. Taamata mai safai. O le antatu tau toe matamata le sivaanga o le video. Ina ua au mai e tonu ele a foi. E le wha ilia leo. Ia ai sa mai ai songa imiti lua male tau po ele tino. Ia ai savali mai ai le. Sto matamata nei ia. Tere i maua nafi.
Ia, la se finama. Tula epa, o se vainga fia, ai ta tele i ola i sawhai. E ao lava ne se i o wha manino atua le mta upulea. Lango le fa wau ti lo atu. Wa au mai fo i wha tatanoanga a seu manu. Ia malta maita i le o maina, Le wa fesilingia, wa tatau wana uia a wala o mea tu la fono i le whainga o se nofo bla bla bla, Ina ua whaile nofo le taile o le culture le All Blacks. Na whai e tula e pane fiu ia inga e tala noa a inga po i tu malo po nu e ai suafa ia. Le ai se mena whaia. Ina ua whaile nofo Bill English na whaile nā tūlanga le ai se mena whaia. Ala me wa malamalo ai le nei nofo le nofo lea. Ia au ia lela fa manino atua lo malama anga lo o iai Ona o le ua tele le nunumi ma tele tau whaleanga i le fionga le li pāle mia le lau le mali etoa. E moni na sau noa manino ia le fionga le li pāle mia i le fofola le whala le la whatata noanga matapu ala. Whapea o le ua iai le mala a watu a le ofisa o le komisina o New Zealand Ina wadia eloa, wa avele langa o mea nei, ina wadia ele tusi lea tok malatai, fea ngai mari i lea. Wadia ele tusi na, oso lole mea mai le nei New Zealand. Fai le tusi, send ila lo le ofiso le palemia, ele malanga le palemia. Le malanga le palemia. Wa avea ina le tusi lea le mea mai le nei, ma mea walanga ai loa, whaate ia i loa la male palemia, ina wa whapea atu. O le wata o fia, a o le na whai mai na talo sanga le malo New Zealand, ise, ele i talo sanga atu le fionga le li palemia, ele i talo sanga atu le official palemia ne New Zealand. Le maua ina wasu e walanga le mata upu. O le ofisa o le New Zealand High Commission i Samoa, o le la toa protocol, e fesilingia le ofisa o le MFAT, le Foreign Affairs a tātou Samoa, pe po le mea e yaini traditional ceremony, e tā pena iai lātou. They were only asking, was there need for them to prepare? Alal mele na tupu. Whoever received the message mai o le official o le komisino New Zealand o le tangata la le nana relatinga le message i le fionga le li palemia. E tō whaila pulo man whaftai le fionga le li palemia. E le o tusi lima mamasei i tangata na whaia. Pau le mea whamaonia o le iele lape te tono le matanga luenga le MFAT. Tula i le fionga le li palemia, le whai le whaasala launga, ina ia fofo la mea o wane ia o maini matanga ia tātou Samoa. Ia le wa teike le fionga le li palemia le blame, ma tusi lima le to tele le au tustala. O ia la to tusi lima le mea whato a whai nei tasi le matai le nei. Ai ma le telo matai na whai tula epa, na longo ma whai nei, le wa tau o mai loe langa whapea mai, o i o mea sina sa mo te tau na whaini tano anga matau pulenga. I o tau mantua, o le swafa mataile nei, it's only an honorary basis. Tusa o le mamaluina o na ortulanga le o palemia. Le wana mātou wa langa ma le tele le ngasua nafi. Ai o le mea whala leangai, mai na a he whafonga mai, o whewhe ia o te sa o ia o le whe te whalanga nuai. E ese lautala te sau a mai lunga. Ese lautala le post mai lunga o lau Facebook and all this. La me to te leo e to te fisili sa o le fionga le li palemia. Me tonu ale wa pule va o tia ia tia. Wa toi solo mua lava ia o tau leo mai toi whaaleanga le fionga le li palemia Samoa. Te le, moe te leo ta penanga mga luenga le leisa whai. Ala melo e. Ia, wa whailolu whangani, wa tau fia whaleani li fua. Mai mau pena tau wola e la lafo umanei toa inga leanga le fionga le li palemia. Pea whapela tau te leo kuku le kiwa se lau li masfulu, ma tupero polo keki me le leo lo whai ngā malo.
Pe ole mena ne fia fa avatu ai se tūlanga le tula epa. Ona o swafa whapeni, e leini soala upulenga, e leini whapongai, le amai manino lava, e leini whainga whapongai and all this. Wale whape fo i atu i le fionga i a tui sinave ulu moto tua. I sa mua whapea, ia o ke claiminga onga wo no matai, o te claiminga se vaengo se ele bla bla. No, le malama le fionga le li palimia. It's only an honorary basis certificate le mo avatu. Malo, whaftai. Io e moni le tele so te mina alwa nafi e tau whamanino ele me momu. It's more like a gift. Minge yo ona ai ta yo malo. Olo fsoswani atu tatu atunu. Yo, pe ole mena ai ole mea mata ki e manino pe ale tatu atunu uma fanu. O matai nei. Le ai se taimi e initiate e facilitate e se tai fafo a me o te manao e faiso o matai. Le ai se mea fa pena o mea umalaba na initiate mai tatu atunu. Ala me o te o fafo se ina na fai mai. O lona winga e ye tangata o official parimia. Na ia a matar me lea. Tusa o mafuai o na fa pe mai ni sila. Le ai o te I never requested. Yeah, I pay le pe fa no morta to no ta upu. Mo le sila fia. Talu on fai me o matai o ta ye Prince Charles le King Charles le no matune. Ele I request o le fa alo al sa mo na and fai me si umu. Le na fai le matai si umu. Ele ia ma se matai fa pe a mena request mai ale all of a sudden langa mana primelia. Ela le ia se sina to e fasa o le taita I o le malo Samoa. Yoi. Na sa o pa le request mai ese pa ni sila o ai ton rata le na fat puan mele. Tula epa, ia. E le nā malaina. O loo mai moa mai fo I le fionga le li pale mia, ma I la tau I te tono mtanga luenga le MFET. You know, only you know who you are. Ma fua le mata upule nei. Ai peno fai atu, whawhetai le fionga le li pale mia, o le teu o le mata upu, awane I alia e ni whaale tonu waona lea, o loo I lalo lana mtanga luenga I la tau nei. Ia, o se tūlanga fo I titilo e le fionga le li pale mia. Mo ta tau fo ina vai se taku nei tangata malato wa mio. Wa le umai. Le umai. O loo to a te le lava lau ta mai pusi fetolofi te tono mtanga luenga le MFET. Sa fai atu la post te winga I le li te whape o le li mai yan fetusi. Na batu la post I lunga leanga e P4 o le fai mele li ele malama ia le pare mio Samoa ma te Samoa I le winga o le uputrice. Ia ona sila fia. O le mea tonu ana o le na te whaia. Nā tōnu lava. O le mele loe mo tangata e le o malama I le mele. O le mea tonu ala na te whaia. O ana tusi ana avi. O le ngā luenga fau. O le fomu. That's a criminal. Leo kanga whaia masipela I le atunu. O ia, o le tangata, o lo I fōua le malo. Tula epa. E tua whamai upu. E tu whafsa ngā I lava le atua I le momo tangata malona taui. Alea, mo e vai le taui le matanga. Sawe mi tai mai o ia le aver whaalo o ia. A se vai le solo mua ia na whaile tūlanga o le whau malo. Tu so le wona tau mawhai e whaaleanga le fionga le li palemia. Ia ale mesi liai tula epa. Le mesi liai. Mua Talia ia wawasa mana ia. Lale upo wawasa mana ia Winston Peter. The person needs to seek medical treatment. Yeah, lelei o lefa ia to seek medical. Alo fa ape atu va ise forma imanu. Take the low for Samoa. You know, that's just the kind of person he is. He thinks he's above le fionga le li palemia.
Ia la vai fo o fe solo se tupe se mea ai se mea no foi. A le nei e tau fai le fionga le li palmia. O lo te lelo na ia ta mau ainga. Ai se vai ele me le no fo le homeless shouting in New Zealand. Ia o le pe o le winga na o le talafu le o le e pero ia ma ta le atunu mea ele o mar malama ia tatou le tuition. Ale no foi muito tau mai o la na te faia. Io so Paula fala mea o le bave. Ia bave vatu lo Samoa. Ia pe fai mise fainga ina ia auto e lokai lo ina ia auto. O te tali tonu tula epa o matai o tali tonu lava. E foi mai le malanga le fionga ia tuisi nave ulu monto tua. Ina ngō lo tele. E foi mai fai se lato fata taunga iai. O leo wala toi loa. Leo atu i Samoa ese. Wena tau no foi le si min sta leo umale o malanga. You know, whawhetai i min sta ma le fionga le li palimia. With the beautiful hospitality. They feel safe. They feel like they're in a family, the way they've been treated. A waila yelo na isumu. E na te whaiele tau whaaleanga le fionga le li palimia. Man tu foi. A o si ngase me le fionga le li palimia i ne New Zealand. O le nei, a o lame, na taua nau mai e tai o New Zealand fia fei loa i ai. Na taua nau mai le fionga le li palimia. Na e ngofo le mai tilo i ai tula epa. O le fato loa lea, po whaalua e whaatolua i le na fei loa i le fionga la o le mali toa, ma le fionga ia tui sinawe ulum toa. They are bonded straight away. You know, they clicked on. You know, the trust in between them. Ale mele, se vai e ana tusinga ia. Ne no tali te. O lau tusi le te mimita i whapeo lo. Ele o tali mai le fionga le li palimia. Ai o le tunuti ale li palimia na tali mai e toi. Ia ai o fai masolo vai a tai whawali. Ale li palimia au tusinga ia ave. Ai a whapeo lotu. Ule wo tapu o whaeloa mai le fionga le li palimia. Tala si e o mai mawai o le te ai yafu tupe taxpayers in New Zealand. Sa e no funema ai tupe tangata i Australia. O e ta ua tu stala le o maina. O le tasile mea e o fofongia. Ma tasile me tauna ma ai iai le malo ma le atunu atoa. O lona winga o tangata ni e mai. E whafolinga la tō tala i whai mai lunga. A le reality o la tō tangata. Le lai lunga o la tō peches i e mai ma me la tō. That's the real... that's the real being. Le whaali mai i la tō. O me la i e mai lunga. So, it's all fake. E whaafolinga me i e mai e lunga le poka lame le Radio Samoa. But their true colors reveals mai o lato true nature i ana tusinga i e whai lunga le o langa page lunga le Facebook. Ia. Isa tapuna na tapuna mai. O te fia watua le te langa wa umana e o iai. Le saunoanga le fionga le li palimia. Ia tu isi nawe o matotua. He mana ia o langa remarks na amai ele devastation ne le taimi lena mu wai le tatou lena destroy ele maketi le savalalo. And he says now it's the new building there, or the rebuilding the landmark, the resilient determination of our people, of our Samoan people, or built on trust, mutual respect, and shared aspiration. So le mana ia o I foi la le vai toi o le ma fana ai feilo inga a le fionga laudi al malieto fa pe foi le fionga ia tu sinave ulu monto tua o nga lewa build in the trust fa fonga foi tula epa to tele la fai le au fai media sa lato luina ia
le palemia New Zealand I fesili e winga nga ile sa fai ma winga fo ile mea. La le tali le fionga le palemia New Zealand. That's in the past. Wa umana sa no le fionga le palemia Samoa. He's already settled it. He's sorted out. I'm not going to go there. And a miscommunication. Yes. Fa pena fo la le mea e tali mai e nei I le mea mai le ata tau le ngai New Zealand. Don't face a thing. Ua te tau o na whai e se whainga. Mai o te tonu a I oe au ma iai ia se tūranga whapena. Ia ono tūranga le alufia o lo iai I le teminei. Ele no pena whalongo longo I le interview a le li mai ia. Ma le whai pule o sa whatalua na po. O e ele tangata na vili mai nei a te awalo te taile ofisa. Ana o fatu le vai malie. Ele mwhaino matamata ina ia ni mea ia te tonu pe awalu te tonu le ofisa a se ia taunu watu le fale ia taunu maile e se taimi e matamata ai a whaina e matamata ai. Maua. E whapea mai tangata. Wa fiwe kami solo. Wa fiwe kami solo le afoi. Le afionga yatu ia. Atu sao tu lava tu ia le tali. Ole tasile na me tatu te lua ai. Malama le fai pule o le tu malo. Yo e. E se na una ta inga fole le a me te fai atu a me ole o taun sau I fast. Mina I o le metawia. A o le winga o le mea le no tanoa. Langa no mata le ai. O no faro no ai. Wa uma to inga fesilia le li tau mafai ina ia. Ia o le melan te lela mata no mata I comments tangata. Ina matua I langona le fia o tangata. I sia foi I fai pule. Malatu fai mla foi tala. Wa uma na fai nga leanga ale li parmia. O tūlei uma I parmia. Ma fau no tangata nei. Ioe. O tūlei uma I le fionga I le laude le maritoa. O ia to tasi lea ua mafuai o na falala atu ma fau o fai pule ia. Ma fai pule le lato e whelan whainga palota. Tula epa. O ina e whailo mai ai. O le tele, o le tomai, ma le lava o le tō whawheta lai, a le fionga le ali I whai pule. Ona lea, tasi lava le aunga, wha mua lo na I tū malo. Yeah. Because at the end of the day, ele sautula epa mai se tupe, mai se manuia mo le tū malo, lea mena lenga o tangata nei e whai pule. Na o e whai pule to serve their constituency. E ai tau tua o lato I tū malo. Lea lai mele wa tupu ia whasa le angalua. Ona o lea, o le tu o le isu tula epa I mele tauna tu iai. Le lawa lenga whapena na le mau e whasa le angalua whamanuianga. Le foi, o le tu solo fo le isu tula epa. Ala mele tupu nei. Nofo le leia tula epa malona I tu malo I le pā. Ai la tau I whamanianga. A safa I la I tu malo tangata nei. Wa e tolo pulo mo whaftai I atu ia. Ona lea, lava lana I ato wha. At the end of the day, whatever whaina nei te tono al palemene mo mua ia. Wona I loa tūlanga I tauna whai. E le sautula e mai se manuia mo lato I tu malo. Fia tau sanga o mita I le tūla I mai o le HRPP. Ana tupu mua I se polo ke tifapia. Ana tupu mua I ni tūlanga o ni whamanianga e fola mai I tu malo te tasi. Nothing. Le taimi le nei, o le taimi nei o ia, o le taimi nei mo le lei o lona I tu malo. Ia, o tasi na mea mo whanua mōres. O wharongo. Ma nei e o tali. Ale fionga le li whai pule. Na a ngai lava le li whai pule lona na te le presinga le malo o le fionga le li parmia. O le mena presi le li. O le whamanuianga wai lima o Samoa o le o ploketi. Moni lava. Ua ba ai ma tilo i le whato whala inga le whainga malo. O le manuia leo Samoa a inga
o ainga uma o le atunu ua fuli rolo na mafaufau le aila e le whapea ona o le palemia ona o le malo ai ua maua le manuia molo na itu malo mana ia o tali e pe e anga i lava lona ai o le ni faifesili lea e tam fai ua fiu e mimilo se ia o ala ina pa i le 10 miliona foi le ai sa fata ma whapea i le tala ua e loa o iesi tupe tu tonu fuele a le lava tali mali atu le fionga i le i faipule ona ia le tupe o lea u fai mai le palemia i le au whainganonga avero le tupe tufalo le tupe io ai ona i le official tupe o nā lea e foi tau tile le titiai to fesili ia e lo na lua tanu ma palemia o ise tupe fai atu le faipule o le ia le tupe o ma Paul mea le whaatali i le official tupe. Se tatu whautala i mea o lo vane taratani. O le mela te whātua e tula epa. O le walo fesili whapea i atu ia. La me wale alwa i te fesili i afia mei. Wa o le taimi lea na mai ele tupe le se 10 miliona sa whatamasi umu. Na mai le taimi o fia mei malana sa. La mena ele alwa le te fesili ai. Wa le tula i atu tato whainga malo o le fast, wa umana i ele whatatianga o le vaivaenga o le tupe. O le almena tupu, na o le 2 miliona wa whatatia e fia me malana whainga malo e ave mo le tu malo. A o le si 4 miliona o le a vai i matanga luenga. O le mela vai e matanga luenga. E tutu matanga luenga nei o yasa whatama. Le o matanga luenga le i taulanga. Lala me ole alwa ila le mai le fesili e ina. Po le altu langa e o le tupele na tu e esel vai vaenga. Ai tula i atu whainga malo o le fast. Ta ofi, hang on a minute, le ai. Le se me o le a vai e fua o le tupe na mai el malo New Zealand mo i tu malo wa i le afianga. Which is o sa fata masi umu. Le lala o mai e pe ene mai lunga whaape whaafolinga o lenga tuaina watu le tupe ona wale se tupe o aila le te insinuated wale se tupe o iwana whaangai na wanga ai le tupe. Ia, ona, pe o tala noa le mele ona o tilo mo wawa ai le tusitala lea. Malona e alu mawhau le amatanga mai. Mawhai mai o ia lama. O le urua i tusitala lea e tū o ngā tutonu. Io, e tasila le me whaamatala me le tatu. Tasila ne tusitala pito sili na lau alelo i le ola nei. Tumu le pepelo. Tule o nā tonga e fiola. Tolo i mau mai sina tupe i e fiola i. Tolo i. Wa no whai atu le fionga le li palemia. Ai a vea nama palemia. O le min sta o whatoanga. O fa, la fol me wakoi. Ala le tali le fionga le li palemia. Sole, wa peise ka mai kikire, kaumuli solo i lo ofisa mga os. That was it. You know, it's one of those beggar. He's a real beggar. O ina tonu ana li wedeli. Wa fiu e toe o decline mai ana application e fatala no le fionga le li palemia. Yeah. O ina na le fifielo le i ma le tu o ngatonu atu vatas. Ya, ale mitai o ye tu vai o ngatonu. Elenga tu vai o ngatonu nga te fiola solo. Ia, ta ua ni vai aso a mafanua. Le ngata ni vai aso, le na masina ua lua tu. Ile solo atu o whamanuianga i lo tatu atu. Ok, se le mana ye tu la epa. O te whawhetai e foila le tō wha le fionga le li palemia. Le foi sa tau, ai mai te lo tala, mai ia lea. Na te le whaatawa ina le malanga i fontanga le vao malo Commonwealth. Le na malanga ia le fionga le sui palemia mulpola. E leina le e fio le fionga le li palemia. Ona o loo iai malo tia Samoa.
o le o malo tia sa mo tai o isi atu nuu, tai o whaala potuputonga, o leo atu fia wheloa i sa mo le fionga le li palemia. Ono lea, leo wa amata no atu e batu le manuia mo Samoa. Lea la, no foi le fionga le li palemia, soa le pule, me mau el wha manuianga mo le atu nuu. O le isi me tā ua mua whanua le taimi o ta pena o uma meo le malamalama o tuana. A o le ta penanga la o le tina i le fiafi. Tasi nava inga mātango fie ia o le taimi o saunanga o e folo ala o tilo i le taimi hule le wada mo mua wala au ia mo mua wala au le fionga le li pale mi e lunga le podium. Ia to a li liu watuela ia lea ba aila tango te tuli mata ile taimi e watu ai le pale bia o sa mo lalo pe watu ia e tu mai ai lunga le pale bia ni sile fata ni mai le watu lau peilo peilo i o ava noi a o ni ta muli e lawa ai e fa matala mai io e mea le mafana fana o ta o malo lua e whatupu langona fo i tangata anu o Samoa, ma tangata anu o New Zealand. Tolu le tai au. Whemepeli pari mia, tolu le tai au na wala au atu ai ia. Pesta. Io e tau atu. Wale i o sawhai. Ia, o le tūlanga le nātula epa ona o mo fetusia inga ia wailunga a. Fetusia inga ia sa fai ele mea mailele wale ilonga se me e tolo solo ai le fia ola. Fetusia inga lale na. So it came wa iela tūlanga ile mtanga duenga le. Ai nei la ele iole le whainga malanga. Ia ai ina ua mauti noa le fionga le li pale mia mai loa le tūlanga. E le i whaapea na whaatari le fionga le li pale mia. Io no le fionga le li pale mia o le tangata e na te whaia whaatau nuu mea. Io no pea le saunuanga mai ale amatanga e na whatoa fufua le ainga le whaas. Na te le tā pena ina ni mea whaia ina. And that's the nature o le fionga le li pale mia. E le nofo ai. E tū masavali sa ili mea. Mea te tau na whai, o le mea manui ai, o mea mau ai ni whaamanianga, o mea mau ai le tau le leia. O lea lau tala no atua o ia i le foi tua le tunu le tino foi. I le tūlanga o le tūla i mo se presidente. Ai alau se presidente se tangata sana competitor. Ai whaingalunga se to ulu o se competitor i tu tonu le official presidente. E le alau wina le malone. So e alanga utala no le mele. Te lau pe whapena ni sila. E loa le leia Samoa, o le number one enemy al palimia. Lauri, Lauri al malito. O limoni. Number one enemy. O tele la fonga. O le lava e alau o le malo. Lona to o lua, e le ofisa o le palimia. Le te watu Amerika o le malo tele whaimwhate te inga. E le alau ina se taitai o le malo nei. Se enemy o se presidente, e whawhinga luanga long to ului to tonu o le ofisa o le presidente. Ia, e tātou tilo iai. O te loa tarusia ia la lata mai se taimi, e whai se whai unga ni mele. O te tautonu, ele o toi umi. Ia, mana? O te tautonu, ele o toi umi wa lea masina fou ea o mai konkalati. You know, it's about time. Yeah. Clean sweep, o ese. O i lātou nei, ua whai lātou matamai pusi whio, o i sole tutona matanga renga. Ia, pasang tam tapuna o ne tapena mai ai, muri. Se tasi o saunoanga le fionga le palemia New Zealand, ia tui sinabe mo unu mam tautua. Na whaapea ai, ma se tasi fo i ona min star, You know, o le pei o le mele sa popole ai, ina waf wa ma wale tala le fevesia inga le o le sa fai o le fainga o le popolenga
e o lae o mai ma le lato nau ta inga, e le iai le bond i le vā o lato ma tato whainga malo. Ai popole awane i yo, not like the press conference with Honorable Minister of Foreign Affairs, Penny Wong. Wai, wato e o i ele sau noanga i nā. Ono lea, o le matanga fu mena tupu le taimina na fio to le mean star le mai fafo le malo Australia. But lena to e tali o le popolenga le nā. And at the end, i le sau ninga le sa fai i Wesley College, lena sau no manino e se tasio ana mean star. What a privilege i le lato wheloa inga le nei ma le malo Samoa. You know, they feel good in the hospitality and the warmth, respect of the people. Wai le mana ia, taule leia. O le taule leia leo tatou whainga malo. Ai, le se la le whawinga tangata nei. E le whape taule leia na le fionga le li pale mia. E te le mimita, e te sau I fafo po nisi atu nuu whape. Oh, you're from Samoa. Oh, you're very good people. You know, it's for all of us. Me nai loai. There's fuses up here e leo ato toa. I la tau ia whaia tau whaleanga. O le namnauta inga te tatonu ai e umawhare nei 5 tausanga e foua drummers I le aso ma le aso. O le te watu pese tu si tala mai I auto ina lea na whaia le fesiri fo lea I le mele e le request mai e tau pale mi. E sauna I auto pa? Tuha oi wha mana mele ia le tau tai ai. Oh, o le PMN, en mangana. Radio Samoa. Oi. Ia whapea langa e tua oi mati o le Radio Samoa pi tau mauraro. Au, nasa wata mai tai. Yeah. Oi, o le kengia savea. O tenha le tio, talo faiso. Ia, mana ia nei fesili, mana nei fesili, mana ia fesili ame. Tau whaingatala titi amo le fionga le. Mia yo. O le stangata no mata yo le fia I lang fesili. Fape, oi ete le au fiwa na ave ese fatata ni foi o mafiti ono le tele o lau ia Barbara Driver, the little beaver. Ia na ia foi fesili sa faia. Ia wilia la sa po le mai foi ele fionga le ale li pale mia Te vai ai le o lato press conference ino wa umale le te tala ino le marketing. Sa tu I fo ia le media le no atu nei New Zealand. Sa lato tu I fo I malanga fo le fionga le li pale mia e tu langa le lona matai po you know na te loa po le alima fua anga na te e tangata Samoa ma tam whai ofi. Whawhetai le fionga le li pale mia. Lawa, mona I loa he respect le whai unga wa whai e lau le mali etoa le pale mia Samoa and lies it there. Wa uma, kaput. No more. Wa onga respecting al whai unga le fionga le li pale mia na whai a. Ele nā tia fo le fionga le li pale mia. Ina wa whai le dina lena a mai manino lava iai. I le fionga. Te mo le ova le tau whaaleanga. Man tu foi. No fo lai la tau nei leve vesi ma tu fesili ma mea whapene. Tali le ale te leo le o le sootanga ma mea le o le ua mawhaina matu o mai el malo New Zealand mo Samoa. Tali la inea. No fo mai tau. O tātou Samoa. We really rely on New Zealand and Australia for everything. Mo tato whainga malo. Tangai, mana whausia Australia tato whalefono. O lewa whausia Samoa le tato maketi. Le foi la. O vatu nei foi. Walanga mai foi la ia inei. Te o vatua la le mea lea Ua langa ina mai fo ilale nei.
e polotu. Ni tamama i le tula epa. Walanga mai mawhaapea mai. O le maketi le wa mimita ia i le fionga ale palmie lau le mali e toe tatala. E le o se mea no na whaia mea na whaia le HRPP ia. Whaafonga mai la oe mai. Mai lea. Whaafonga mai oe. Na le teimi o whainga maloa tula epa. Na avatu el malo New Zealand le se 10 miliona la to te fausia le maketi. Le almena tupu. Na toe whaafo i e tula epa le tupe le malo New Zealand. Ai sea, ona wata mawhai tula epa, e ese le mea na fuafua e tula epa, e whaui i le mea le iai le maketi lea. Ai momono i tua le mea le iai le tu stala, le tānoa lawa i nei la wata o le tānoa. Momono i tua ngā i le mangoto le pala le tu o, le na polonga mati ngā inga ngai tangata e tanu, mai le fia se fulu tausanga. A le wata mwhaitula e patutuli e se umatangata nā matua i songi. Ai aveanga iai le maketi le whai ai. Pa ul whai ngā malo tula e patula i mai le fast. Lea lana toe avere tau sanga fia me marka peneta e le malo New Zealand. Toe au mai le se 10 miliona. Toe whai le maketi i lona tūlang. Lea lai ai nei le maketi i le tūlanga le savalalo. A o lewa e sawe, awa e te sawe whaabalea le atunu ma e maini pepelo i le atunu. O ana whea na whai e tula epa, o tula epa na te ena le whainga o le maketi i, ai sea, le mela i ele whale whamasino le natala, ma le mela i ele maketi, ma sesi vaenga le anga i muli nuu, mela fo e ele whale whamasino, whanua maswafa tuai, ese lava le mea na fuafua tula epa e whai ai nā. Ale ane, le ala i li tata le te fia foi mai tono whainga malo, se i whaatau nuu, ia, moe mitinga sa whai tula epa, maisi le sa lato fufuina ia mea nei. Le ala, ia whamanino ele tūlanga le o le tato maketi. That's the history of maketi. A le wa sautu la ia le tamama i le amai lunga mwhapea mai o le maketi o mea na ta pena le HRPP. Lewa ai le ai le tapena se HRPP. Iai ia te le fale tonu le mele wa eterno i mawhanu. Langa le ngata la i na tuturi e se ai sinu o son. Mai tangata na developing le area. A lea ua whataunga maa lia e ture e pai watu i nai whai ere maketi lea. Ai ave nei tangata i utoi whale lau ni whaa o onga whanau o tangata ni i wharpipui. Wharpipui. E te lele a whianga. E te tau fwela i tangata i utoa. Na whaisela tō, pe whaisela kuro suti le melea. Lea la o le whaonga ina i po lean mele la whaonga. Pe uma se kasino, eno tō wharongo i le melea. Se kasino para se metu e pio tai i le mele i le. Ai ba aila i le unique o le nei o le tatia mon market. A tili pe i se whainga fau. Ua matango fie lava le vaenga o tauranga. Toa e matango fie. Wa ave ese le maketi o i ala saitua. Ma nei le whainga o le ka paka a toa. It's so nice. O le meta ua le malo. O le maintenance. O tangata whainga luenga i tutonu i. E pisi a tangata whaatau mea. Pisi mare au daily workers to keep the market clean. I'm pretty sure. I am pretty sure that's what they're going to hire people e keep le maintenance o le whale. Wa le situ langa le iai, le whapea e umato ilo. Ona e te lele avanoa e lift ai whonga whale lua. Tau whaanga umalunga malalo. Ia o le ata le na whai le taimi o le whainga malo o le watuana i atu. Ele i longa na titilo ina ia awane i to iaini awane i to iaini telo ni ngā luenga a ia wha le ala le to tele na le whape to tele isi malo le atunu ele o mawani lato wa vanoa a le pena sau no le fionga le li pare mia o no sai se ia foi nei se i umana to e titilo le ia i le ata o le fale
i le awala mwhaina tue whanleia lunga. O le isi me matangofie, siri matangofie, o le solar system, solar light. Absolutely. Yo, Le whapea mai. Le whangaina i tātou. Yes. O le ua I whale le I tono Samoa. Ua whai e le power system lea le solar system. Ma losi whawhawina lea o le. 200 kilowatts. E au noa ma le whaalango I le power supply ma le EPC. Which is good. Ia, lela wa trial period lea whale. Ia a tonu o se awala foi lea ina ia whaingofia I le tūlanga lea. O le pe so o le tātou pawa. Ta teo mai I le tūlanga lea o le lele maua, o tau maua e ari se tala o le whamasinonga whaleari. Ora e tūlanga o. Tula epa. O oi foi lena e whai mai au last week. O le whaapea mai tangata. Ia na o so ta ia tu foi le ia sa mo le fionga ne li palemia. Le tali na mai. They don't know ele I mai a se unga o la lava withhold le whai unga le whamsinonga. Ia o te leiloa. Po fia, you know, that's why o au ia le mai maualo o taimi ona po fia mei loa mai ia tātou supporters. Wa ai po se bait mai o le vaenga le HRPP. A wana I tātou te whaitete. Tātou te whaitete I tala nei. Se longa mai sa o la va from I le tātou whainga malo. Nai loa lea. Ma e o le fionga le li pale mia mai lātou. Le ma se sio lātou o wa maua se tala a mea o le ale tūlanga le whaiunga. Ia, o tātou I o, me se foi o aule lunga tele o aso. I o aso umma. E lunga whaitete I tūlanga na ape o tātou supporters ia mai ma whapea mai a mea lunga o maua whaiunga. Maua o man maloto e lupe. O le winga tonu ale o le tala tula epa. Le winga tonu le tala ia tātou supporters. Ne te wa se le me o lo a mai ia lato news. Po se bait, po se maungu lea le tuale. Le avaenga ia o le au tau whaleanga. Na mai le maungu ai ma iaila ia manu aila I o te tono tātou loto I whale ma tuponi pe fea mani vesi. O le winga le intata tala no I whamasinonga I. Langa fo whamasinonga nei. O taulangi mea maua le tari a Januari a ole I le sfua le toe fo inga wenga le malo. Na le utatu masina lona tonu. Le o tosu mai fo ia ma le whamasinonga. Le api e whatatari le fua matauna mai valo anga le fut le vanga. Ia I le teimu. Api mau taulangona e rutino. E mani malo le fionga le li pare bie le. Isle. Lo le tau whanongona I lo le. Now wow. Just me. Ele o ta ia sesi. Pese me foi pese michi sole ia tau me sole. Tula epa. O le langona ia tātou o le tatalo. Le au ma le po ina ia lo fangia ia tātou whamsinonga, tātou taitai, pui lātou. E mau ele tātou mawhanawhana. Ona ole e a mai ele atua le file mui o tātou loto. E a mai fo ele atua le tali manino mo tātou. Mana ia, o anisi tāpuina. O ana nafi sa whai ele official ceremony whairo inga alimtanga luenga o le Ministry of Health ma le lato minsta lango le fionga ia motopua. Mana ia saunoanga motopua asa whapea ai. E tā ua le tātou ngā lulue, whatasi, whamaoni, lau mata fia alofa ma le loto mawalalo. O ina e maua ai se fianga, maua ai se le lei mo le matanga ruenga. Ia, o nei no whalongolongo toi wa sau le tali. Wai le levana maua le whai unga le whato a whai loa mai nei. Na maua le whai unga nei la so lusfulu lima o te sema. A so lusfulu lima o te sema. Le case foi lea, se tasi foi o wo le lei, wo mamai le tofaya pai tele Ernest Beetham.
le la case foi lea ma le sa sui fonga fetalai Te mo ispe io o lea la wa whapea i eini moli mau ele mwhaina wha maunia a le whatau loi whamaina a mai le whai unga a le whamasino i a December 25 a le whato aria e foi le aso ia le la wa o tongi sala la le tofa ia pai tele i le pe a fe lima se lau ele tupe tongi whamasinonga. Ia ale mana ia tula epa o le MOU le sa sainia le bao o le whainga malanga le fionga ia tu i sinawe uru mamutua le lato MOU i le ofisa o leo o le puipuinga i whala au whaasaina ia whape fo le ofisa o le tute ina ia lango ai ma supporting New Zealand a wale whaneleia a wālava i le tawhiofia leo le ulufale atu o fo yo whala au whaasaina te tono tata watunu wa pe le mele le wa i tata tele i New Zealand ma Australia le a fianga o le to tele le o le mamalo le atunu i mene u whala au whaasaina. E foi le me alo fa Australia na te fatu do to fe me alo fatu le official le mo me o fai o fu to ninga le ali in mai ta. That would be nice. That would be nice. Sorry to la epa. Onei lena officially launch le drug testing ale official leo malato policy and procedures. Whalau i loa aloa ia o le official leo whanpuipui ma le toi fota inga o whainga whaamai whainga whata i mosu enga o whala au whasaina. Whailonga ina ai la i se la sanga tawa tele whaamalosia mal whaamaoni o mau whatatau te tonu lau whalaputonga. Mana ia o le tūlanga lea e momoli ele fe au manino mo le fetutu nai le whaonga se se whala au whasaina le ai se ava noi te tonu whalaputonga ma e whatutu ina mapui ai nuuma mai tumalo te tasi. Mana ia pe a whape o lewa reach out i rintanga luenga leo i tua i e kalesia ma nuu ina ia tawhiofia le whau whale mai o tele o whala au whasaina. Ia. Mana ia na foi mta upolo o tu le mai e malo ai mai se foi malo te tele ia angulang watu i na ia tatu ma atu motu. Wapi o i reo marka nga take tratu ele au whatau drugs nei ina ia whaingo fia o na whaaleanga ina i o tatu tangata. Tanga i tule e pa le o fiti la le o ngā sami le ua matua i target la maa ale mawai tele o ta mai baa ka mai dingi ai tumu mo me o whala o whasaina mawai ma le whawa maua mai ai le na interceptia le amia New Zealand ma Australia whapea vai ngā awa fiti i se submarine ale avatua tele tumu mo whala o whasaina which is o le polenga na le whape o le whaofi mai anga i oi i Mexico sau le tulangi le na tula epa o le mana i o le tulanga le wa mai nei o nei lana tatalalo i ai fo i se mafutanga o le mafutanga la le nei o fua o le manuia mafau ia sa mo le 5,000 o le suinga le wo fale mai singa sa mo i me tau fatoanga o le fatasinga la le fapen faini o tai uma o malo o le ala manuia o le wa mo tangata fai fatoanga pa anga tawatinae le pototonga le mo Samoa le faingo fapea o le Samoa Knowledge Forum o le fatautai le pokalame o le Pacific Horticultural and Agricultural Market Access Plus le faingo le Farmer Plus fapea te le fo ia o se sao mani whamanianga le wasasa atu na le Farmer Plus mo tātou tangata whaifatoanga. Ia mantua
o le manu lau tile tatou whainga malo, manu lau tile tatou whainga malo, e toto au talo whai ta amu ulu mea uma, ma whawhanga au moa ma mea, ia whate ta inga latu la epa, le watu la i mai le taua leo laulangi, tātou te le mai loa pe ono poloka ia ba ala oloa. Ai ia a poloka mai ba ala oloa. Ai o le tua ia isa mo o le tele le mea whawhanga me tō. Tele ne ai. Whaftai e fo ioi. Whaftai e fo i whainga malo. Ile tō whama mau. Te le i o tō whala inga. Ono lea. Tātou te fua i lumam fua i tua. Tupu mpewhia. Aua nei fia aisio tātou atunu. Ia malau tala muli tula epa le mana ia fo ia ni alo le atunu. O le tai under 19 years old o Kili Perez. Le ua pine aulo i le talonga al fusu anga le internationally wha malo le sa whai ai Bangkok i Thailand. Tu sa pine aulo ai la ia le talavau le sfulu i watausanga. Ai apa me mea ai ia Anthony Patti i le fusuanga. Ia mana ia fo le alu luma le. O alo mawhana wale atunu i le fo i whaanga tama. Ia o e tantilo iai. Peia o i le watele na mawai ia pina aulo se atato atunu o le sisi me mafa ia ma le fusu. Malo, mani. Iai le mata upure te tonu mana ia te tue tala no ia i whatu kulangona watu kumana. O te tue tau alu ma fau le upure na lafo tulepa. Tau te o i whea tau te lo whai se malu. Tau te o i whea tau te tataptatno la titia i le isi pea. O mea o mai. Te tauna tatu tue au mai i lunga. A o fetu leni atu ta i o mo me organizations o lalangi Samoa. Atu o le fui lo loma le latu o parmia o le malo o stadi per saude. Ya. Nei le fa fu atato. Le ua fo ia tu to parmia. O le fati nonga o tangata wala awina o ta i latu te faia le malo Samoa. O le o atasi male upure na la fetu epa. O lona winga, tātou te pa aia ma le wha maonia. Le ai o le taita i o Samoa, o le mea wha le atua ele o se mea wha tangata. O ai lava o te tofi e le atua, ua abatu e le atua nga waa. Ua abatu e le atua mea tele wha tino inai. Mea lana e tā ua ele meo lea, o le tangata whau alunga, ma le tangata wha mau alunga, e wha mau lalo ina. Mai o le winga o la utala ma whanua. O nei mea uma o le vese e tatua nu. E aua ia, o le sau whaere na umatu nei, oka se man nei o lon whatinonga. Oka, beautiful, right from the beginning to the end. Le ai se beau e ngā se. Le ai se mea fōre. A fuala i le tala len whai mai. Na wala au de tonu de tae au, ua le o se mea. Ma nei o tala pari mia whai mena. Ma nei o tala o aina i eina. Whai mai, i mo te i Michael Jones, i matura Michael Jones. E te fun. Nara tala. Au ua le whapoleina o to. Au ua le whapoleina la fionga de li pari mia, ua umana ta pena. O whela o yen mea ta ule lo whai se malo. O whela ta o toi upu i matala. O winga i o tangata ua wha o loa ina ele atua, e whai mataita ia se malo. O le whi au whai mena o le tara manei e te whai mai. E mantua fo ima whanua o le tonu vavea o le teimina whai atua Yesu ia Peter. A o le iwi vini wha tonu moa. Wha tonu na e wha fiti mai tau. Teng tonu alea. Lena whanangui. A o le winga o la utala i le tali mai e pale mi o le tangata o lean fai e tu le pana te le lope tu te o fetu te rofe se manu. Pa kongola i tai. Fa ma fana fana i le pālia. A ora te pore. Leo umanta pena le fio anga e ana tonu fa moi moi. Ia le lanta tu vai le tai au. Lenta tu vai le mana malama.
ai ava ai de lau te lenga ma fanua tatitara no i to e lua nai minute i tatalo i mele o le va ai maulalo no va ai maulalo i tule e pa i e mesela e tau tala tu mai i fia mi a o le la auli le mali to e o suafa mana o te malo titina mana o ave ese de suafa mali to me le la auli o ela o te vai o la mata so le fainga fa tino ino le ava mea uma o fela o la lafi o ni tustusi o fela o to e tanga te lo fa se malo la so fina Moni le sau nanga tula e pa. Titilo iai. Faa sau sili la lau. Oi, to te le lo fa tu se malo. Yeah. Wa manatu atu la e pa. Wa na o ia la va. Na te lo fa tu se malo. Ai tanga ia le es esengo teimi nei tula e pa. Compare le teimi na tula i mai ia. yeah Te a se ata to maua nei fa manuianga o tai o isi atu nuu e lolofi atu Samoa. A le taimili nei. Nā le ua ngea o anga i Samoa le taitai. Anga i Samoa le taitai. Ai sea. Wa lato sila fia. Wa leva na read uma taitai nei i le history o Samoa. A o tula i mai tula epa. O le ale mea iai. Le taitai na alu i lunga tamau a inga o Samoa. E le taitai alu i lumani in fuafuanga tato malo. Ai ona ea. Le au te pese so o i tula epa. Le ale me le sa la tofia. O le faa fefeteina o la tanga. Ai o le ale tula i mai ne le fionga lau le mali toa. Sa ale manuia i la tunu. Wa a manuia le tunu. Alu i lunga tamau a ingo Samoa. Fa pena le lei atoa umo le tato atunu. Ma e tanga i fole iai. Ele o atu o taitai le nei. Wa fia fai pa anga. Ona lea. O le palemia watula i mai nei. Le ngata e la titi a le tangata e songa o tangata sa ili malo. Sa ili mea manuia ilo na itu malo. O le leo titi la tau le history. Na fai mo se polo ke ti fa pe fa sa fu le manuia ele tu malo matangata le tu. Nothing. Na o mea la va mo i la tau. Le fa la wo fie ia tu ne sa atu manuia ona le. Le titilo e wha ngata tau. Wha ngata tau. A le mele sa whai ne taimi o lato. Ia le ai. E puta i whala tau tanga. Ia e ta lofa le atunu. O lo o wha pēa la vana tau ngatara so i fuanga. Iuni. O iuni le wha pe trauna o atura storage furu iuni ua maea le lei na tufa se lau li masu. Ma le 1.8. 1.8. E fiti ia iuni lava. Mai ulai. Ia le 2 miliona. A o iulai fo. E fiti e wha manuianga o pepe fo. Yes. O se sila la o e puana ta ua ele fionga ile i faipule na po ia tuian mele. O matu over ai. O matu va ai i tangata ele lofa se malo. Ua matua tura i mai. A whaila fiti le 2 miliona i ai. To e fiti ma le 1 miliona a whatalava ia. Oka. O loa lulu. To e fiti ma le ta i se lau miliona ma le lawharingo por kalame na le malo. Mai le to ala whanau e tau le tunga mau. Tunga mau. Io. O iu laila le whamoe e fiti ai le vana. Io le lau le lo upumatala. Ia, so mana o tulanga na ye tula e pawa le pela le tulanga le tu fai le tato se lau lima sfuru le. Ina ia lavata, ia le la tato o mai fai ungo o mati. Ia koe apelila me, ia iuni lo e tu. Ina ia vabe ona whaonga, ma tapena lato wha maunga, ma tu watu i tonu. Ina ia vabe na whaia lato fai unga. Ina ia tapena aile lato 2 miliona mua. Ia pe o tulanga nga, o le tulanga le baba ai tuto ale whainga malo. Le ai awata to te tuu le last minute. Ia lava le taimi e tā pena ia tātou tangata. Ina ia mai ei a mai uma wha maunga li siti me uma. Wha mauni ai. Ia
uma lo wate e se loa la le tupe a toa le 1.8 e ta pena mai lo le ano fali a wale fa manuianga o le 2 miliona. Ia oi se la le fia. Oi se la le ta pena i le nafa manuianga tele. Ma ame pe stafa malo si itu malo ye fa pe le malo. Lusu 5 mi itu malo ye le yo mo. Lusu fitu. Yes. Yeah. Mane sa tala fa malo si ina itu ma. Fa mo. Ia, pe wa uma foi na ta batual ta ukule tu le epa. O i la tau nei, o leo te lo i tu malo nei a. Na wa uma na tau whaanga ina tupe a. A o le teimi le nei a whai wale ma whai na tau tāpena. Whai lea mi o tonu. Whai lea mi o tonu. Longo mtanga alwenga lo fiso tinam ta mai ta ima. Longo mtanga alwenga o tupe. Whea na tau whaanga i ai tupe. Ina ia lea. Ina ia ta pena le lei le ano fale a wale tau whamanianga o le 2 miliona. E lema whaina le lei atoa pe a whai tau te le ngā lulu e whatasi taimi nei. A whai whau tau whaanga se ina. Well, it's the time that you bring the truth out ina ia whawhai ngofiere transitional. Ia, mane, pio le aunga atoa lea. E le tātua lava tala noanga mawhanua e take lava ta ua development. Le tina e o le. Ia whaftaitele i le whainga malo. Ia male. Pio le winga na o le tala. Tau te o i fia. Tau te lo whai se malo. Le la ua matua whakupula e le malo. Le meta u tanga te lo whai malo. Tu whasanga i le tua le tau i o tangata whau walunga. Tangata whaasau sili. Tangata whaasili au pule. Tu whaasanga i le tua le tau. Ia, mawhanua ono tātaimi? Ia. No ta taimi tu la epa i o ta vai masani la waa. Le a to whafonga mai to tele. E ei nisi o tau wala tau lu i mai au. Walu i mai au. Ina wafesini le tau wale vai. Le ana whai atu ai. E tolu se lau ma leono i le whafangu. E whapea mai. Tu pai, e se ame wa wha ai whangu tau na ono. O leon mato whalolongo i le sia wanga. Le ai vai o le whafangu lea, o le avatu ia o tau nei. O le ono whanga o le subscription a le tangata member. Wa e o lau subscription, wa e manga o lo escalate le meta o le essential bundle, o le nae ono ai whangu ia, ma lau jiao lea. A e le whapela, e tu mau e pela lo na tau, e le tau se lau ma le ono. A whapela wa e fia member. Ina ia e maua ina whamanianga o le ono whanu, ma le jiao lea, e ke join na as a member, o lau subscription na taimasina, ia na watu leo la wono whangu leia, ma lau jiao, o pete mana o foi. I le ongo whangu ia ma lau Redox Gold, e ese lau na tau, na le whangu ia, tolu se lau ma le ono. O le ono whangu ma le jiao lea e tolu se lau iwa 5. Ai o le ongo whangu ma le jiao lea e wha se lau 2.5. O le ese senga la le na, a le walu i mai au mai tupai. Na nga wai whamai nga e wha, a le whamai le ai. Wa ai po ai na na watua le tala i ate oe e ono. O le alu i lunga o whangu, o le alu fo ngai lunga o lona tau. Ia o le tātou jiao la leo le Renew 28 o tau masani se lau suwono, o le tātou Redox Gold e se lau 2.2 tā la. Ia, tu lai po le na, a iei nisi, o iei foi nisi o tau le whapea mai. E nisi sa a oka lato, ta maua lato tupe la sto nai, whai e lole oka e o la songa fua. Ai lu i mai a tupai, lele mau me lau vai, e se ame o tu ai ia lena whamalia e tama, o le tu unga mai a inga le kampania le Asia, e 5 i le fitu aso e alu ai lau delivery. Ai whawhetai pe a whapea e maua lau oka within 3 or 4 days. Ia, tulanga nā tulai pa wha malia toa le mamalo le atunu le ai. O le tātou vai aia o lo manino,
le whaafangu tō se lau ma leono. A e si tia lo whapea e te fia mana o leono ia whangu. Ia o leono la le nā pea whapea you have become a member. E te whaonga inga la o le essential bundle o lau subscription le te whawa iaso ma watu. Malo, haftai o te lo na o mai uma ia mai si product ale tatu asia. Ia ai mo tatu uma ba ia e telefoni le na le fionga portofaya mo fanua. Le oru tas lua iwa lua tolu ono o tasi. Lo si la telefoni na o lo ilalo le banner ngai luma mai o ia. O le oru tasi lua iwa lua tolu ono o tasi. Le sili iai ma failo iai ia tatu uma lava New Zealand. North and South Islands of New Zealand lo ia uma I na ia mafanua ia tulanga o le tatu vai le lena le Asia and every other product ale Asia e mo uma lava I na ile tatu I America ia failo mai ia iona territory mavanga uma o le malo nei ele o suia se tau o tatu ele o suia se tau o tu mau le tau o America ia I pe ona e te silafia I ona products uma o le vai o le pusa vai o le lingo le mea le mele e tini vai le vai it's all the same Korea yeah io mo silafia e tatu nei Amerika mara mai I le lima no lua tolu fitu o no lua io mo le vainga le tatu tua ia mali au nanga ia mafanua e si mea o le I Ia el paule nā tula epa, ia. Ne whala amata o nā ta pena atu a wā ia le taimi o le Easter po a whoni fuafuanga mangi plans. Ia le la ta pena ia whoni si fuafuanga o toi. Ia awi lea, ne a watu ia le whaaftaimar whamalo I le tātou pā anga māsani o I lātou lo la maua mai le tā au nanga, le tā whaasoa, tā talanoa, ilo ilonga, ina ia o le tau mawhaila wā ina ia fofola manino, tele o mata upu, I le mamalu lau tele o le atunu. Whaafai fie o na whaofi manatu, whai fie fo ina whai unga ta mama tina, tu sai fo I mola tatou a inga I Samoa. Ia, o le awhai se ngana wala vale, ia malu awe I whale o tau finangalo, tatou toe whailoai, I le aso tona I le vai aso fo, ia maua toe fo I se si whaopoponga. So I fua ia manuia tula epa. Malo mafanua I o le wo ma paanga tatu por kalame ia o le masina o ulai ia o lo fufua e malanga mai nei. Anei fo ia se temi mai e meat ia matatu filoa I la le tino io e tatu militino I le masina o ulai failo atu la talata I se aso tonu tau mai nei wo ma paanga tatu por kalame ia o le na o le au mai nei ia le tamaitai ia pasionali tātou te tāwhawhau I le nei atunu ia o na toe fo le la I le masina o iulai. Ia le nani mawhanua tātou e whenua ai I se temi o momoa e mo temi nei alo whatele atu ia tāwhea ia male ainga e soifuma I manuia tātou e whenua Ia, soifua. Ia na le atunu ue he le tatununga ia leo o tau mersi ui o le tātou tautua male au nanga ina ua tātou vai atu le temi ia o lea ua te ale titi ale temi e te tau wai ona malolo ia ona o tūlanga o I tūla ua atofa mo le tātou tautua mele au nanga. E saafi fia lava le loto ona o le tūlanga o taringa malo tātou atunu le neva yaso. Mai ai le fia la sosa aso mafua ia si malanga I se tule malo ale tātou atunu sa whengai whawhetai telea I lo tātou atunu umatari ngā malo. Tele pia malo ta pena sisi ngā fua ia mleo o tuai o le pale mia o le malo tele o malo o Australia. Ia o lo whapia lava o nanga ia tu taitai o malo ia mataitai o vaenga uma I le tūlanga o le whaaleleia o vaenga ia. O le tūlanga lava ia sa mole atunu pele ia I le tari tununga ia o lea ua tātou ua o mai I si ui o le tātou por kalame
ia o le anga whaftai le tua ia o mau fo nei ia manoa la o fionga le parimia la o fionga le teitai o le atunu ia o ioi se o whanau le la o isi atu ia ai eri te tununga ta tuto e wheloa i le aso atai au aso lulu ioi ia o le tatu aso tai au ia e na wau tatu proklame tai au si vana o yesi tatu malo ia o na Babilon atu lea ai morte vinei ia o pino na wau tatu proklame tai au anga le leile atu e lo soifua malo wola a batu iai tai au pe atala whiangai ia malifina ngalo tatu matai i langi morte vinei lo tu ona masa ni tuila epa whaafitai li o sua o te whatofa soifua tu sa mo ia ati oi ili nei vaenga o le aso soifua ma ia manuia